O amobudna tia forest. Am no danga gena kraisa misaren mam tin zazapat jaya ke maruang meak banan. Mtia genan zazapat dorangan gere na nengen yang bem timbainin jiza sigamak. Sogan mam tin zikerinan wayang agmotot mkwabien anagen ke maruang ke mbien. Omena kugangat peneng kureki nodnang sogbambangang ke papia. Makum tin nom tin gogot nang kiat katang papia kapi maruang kum tingayap kenggan zazapat menggangang ke peneng nombanik. Ome angen kwid nang erod juda misaren amobod nang mame kan ke sopa bumbu angen manga agat kwid nang Zakaria ak Abia yeren mulu mimi kadanen mamtan. Imbing angat kwid nang Elisabeth ako gak sopa bumbu an eron gat simam budang. Agena kawawanga jimose dan mama mimingi dorog ang kwetete me mamti amobod na kawawanga garen zed man jinja dan gave pumti mambun. Ma Elisabeth ak imbi tipka tike tiagera nembaping mam kwada ti anembi iri baun. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10, 11, 12, 13, 14, Sopa bumbu an agena iri nangaren serin sapa mama mingin agenang Zakaria ak ombem zempe me kawawangaren sesevet me katemanen kambe sesigang dorogang amobodanga jikanan busod muaga.
Kambe se sigan doragang tabu menjuda am megen an juma hondek tati kawawanga dunundu murup tab mambien. Me kawawanga enzo lang altanganza na kota me ek tikingaga. Sekaria, gek ngegaping, kawan dundungit nobet di imbindi Elizabeth nemba kembak tadi nemba ambabe agat winen zon kwani. Kebok subame am sambia subama agat non tigem bebe. Kawan agat jikenan antem mambe. Agat kotikan udah kunimbe. Agat mamagat kengani ne taime emetekteng ebak tabe. Maizra am sambe yomi gana ken ngrik zende me kawan na sise bebe. Prophet ide mapa ka pidang Elijah bagen kaong gale emete tangale vinde wemsa sepen ko wa zon magen wesawe zapat dorogan jonze an bendi mambe agam mbe kabgo am kengi katinga zona we inde me an ten engere nonoya kandangane wa bandi agena amu buranga jonan zame kata we indi tabe imbi menit animbiri pena kemti gorenset kenomangi pena kumbain noni nem kin gabire nem kawanga zikana matalawa igan zanime todi zapat pambana kapi dungoya kiyangu zan ku not peni kiyat dobangat gang ko pambandi zaping mamani zat dungoya kapi pena subawe Jadi kapi pena bang subawe bani Kan tunggu meke Zakaria yang sesevat. Meka temanan kwesing pena tamani mbiye ngenan damu tatin zigok tabnan zamtiya yang mbien. Tab meagen mageto tinza dindo sogor ora meagen apigog nombien. Krekingen mamana mang sogbam sap. Zamea gambira sasame tang mimindaya. Zigok zanak. Zakaria ko oktab meka sumurup kandarang zame meka angrik jamaga o men bamgad imbing ngari sabera nemba keng maktatin zeya nang nemba ping mambana kawangan nam kulim neme am sambe agenga zikarina sakambu kumzap Erisa berane mbakeng maktab me ayunga 6 mbeme kavavangang Enzo Gabriel Zempeme garali misad Nazareth mekain maga. Meka keet kengan imbi nembibngen manga kwidna Maria agmagen jad busuk maga. Ake angen kwidan Joseph amubodan David gad insogang agad imbin zanzapadnan zepepengang. Hey, noni kekso nga bagawisen. Maria ga kukunga. Kawa no tingan ngai. Ga kamba betadi ne mambe di gwini Jesus kwani. Aga amu bodo pena mambe. Amna aga amu bodo temen penanga na mo jere. Amu bodo kawa soga David ye munduma zepeme tabe. Ome aga Jacob arigene Juda egimbengen murup nimbe. Ke dari Zep Wendy Wembe. na am ping mayaga mza zani ke pananzi ko tsibawi Kau kalian metek teng gogot kengdane manuk sobeme nemba kambak
tamana kawangan jewe nimba ke nore nimba penem kebo zami nimba ambe dike teng tunga mambe kem di koko zama nomba imbi nodi Elizabeth imbi iliwang kambang tame ayong 6 bain aga imbi ketik mazayang abagin sepem koko sobay kem di kawang kurekim so nagen kum arena ngebna Nangamu bonangale mulup imbi nemba kem tinzet zenikea namege ngep soba nasamin. Kante me kume be Maria ya sekwe pena minava nang akumbem tinjudi em saren. Karangan me kangen taga en mut patang jamti Zakaria me kai moti Elizabeth orongen mpeme kega kambangane nemba o kaktito gamunga. Ome me tek tangang Elizabeth kengane tot bemi sigme Elizabeth ang orongen mti Maria ya zeya. Kawanga imbingen nemba kapi amba bakaraku umbape. Aga gogor nome mobone penembeme gaumbangea. Kemti am meginan goli nemba ke nome mobonembeme sesewet pewe. Ganga mobonang ambabani kemti olonge penang miap. Nange makiaga kengnane nemba ka andriki pemti olonge menoyap. Zami Maria yanzeya. Awawang aga murup imbi nemba tetuno penang nang murneme kengna olonge penang nompema am sambe anogo noneme nang imbi olonge tong bamobe. Makawawang ag an minde tong kemti manok kapina megen min. Ek pitnang anteng tong. Aga yomenganam kwetnein. Ome am kengin kawo megen nome muburnang. Mambain agin irin ma aringangne agin megen anggalang gogornanga wenti wemobe. Aga ulaulat pare mamaip agin indamu kulem mimindain. Aga yang songine zetik mimindaya ke katingambain. Ke anggalang gogornanga penanga ablam ma agad aringanes sambe agin megen wemoti weweren nomototi kego zike sasang. Maria yang ayong gatuk mambud nang Elizabeth metamoti meka anggirig jam koga. Ome Elizabeth anemba amba bagare kana ko me nemba an sok baya. Kogok sok ba me am no dan sok an ke mambie negen an ke jazapana nomti agmagen koti amobod nangat keng tawre nangat panangang. Agmagen sok baya ke olim sesevat savien. Agen anemba o ka ke tsagan buna antum pemti kwinambi mangaro mang Zakaria kusot jami mama ngamzeya. Yeg. Again, kwinanzon kusanu. Anu di bagian kuit kengan kumatazin. Kegok jamtin zat mob mtod mtimbi mangan ko pambeya ke mbera safsab mti yang kwestivien. Kwinek kwi kukwere nonik. Zeme tapet kripit so ngataga ke mti kwinanzon kuya. Me ke Zakaria nambara mangirik jame zenan zamti kabavang jam sevet pe. Isila am nin amubod ng kawawang siswapene. Ike kene amene nimege koti warala den gana ndatin. Ina folfede teng egena busu zapa zeyen keda kapi sobam kawang bain. Nang angarango got mindewap. Ke tususun zet habalam gat zet kati kabugo msawan. Na kasangine agengale mbeli nangana ina mukulembab. Mai nomtala sintina sesewet neweb. Ke mi nogot skednan kotetemeng mambeb. Ma agang
nin kasanne mto indeti nin gakikienga na andabe. Obe namun gogot amna kawawang temeng panangalen prophet Jewip. Gang amubunanga ammegen kokogalen. Kuanga sene weyangale murumam ti jajapana ndindo wandi. Kawawang ayumin katipenti walala nangana injetsum. Ome kasugang msad me mambusad ng bainok. Kaya kateng kawawanga angan zepe koti nde mukule mti busana nenti kwende som. Todepedion ipsanen ekrateuto pneumati. Anen baak sangang manonong kawang magen kogok samem katik bamti misa tunggu manan me mana peme kawang garen murub mimiren kanang bame Israel ambagen magen koti sok bam kawang bamindeya. Kan kiat Roma misareng gadang ambo bude teme kui dengan Augustus sagaren zat katik bamba ngan kapigok zam katik baya. Am misat kateng noren zama totot kadanen mamai begenan kuirin makum tipa piain mkatigam besaip. Kegok sok bame am sambe agen amekangi ngota ngan kateng kuirin bama sot babobien. Joseph agangere di misat Nazaret mekain mangab kem tin Judia misat pemti Bethlehem mekain amo budan David agang sok bambangang mekang otaga ke kuinan bamberen magang aga amo budan David gar arigang gam tike gogunga aga imbin zapada Maria teti Mary sukpep kuirin basod mabung ke Maria nemba kambak me teti me mabung. Goed, dan gaan we op. Ja, voor Shalom. Maria okak sok bambere kanang bududuk baya. Kogok sok me am sambe yang am muku bagen geren me kambe misik titabien ke mti Maria yang berumah kau mekangan. Namunga yu ambe ti sanggu masih mung tipe me berumah kau batinga tovenga.
misat kek ak sisip damu nga gena tembuyet misat tunggu man kwang tagayen sip sivin ak damu mbien amo bonangare enzo ngena age mege sok ba minda me omba pene kinga bien And again, yung kukingari, nenza pa dorangan di sokora. Kaya pena ami bisambe angin na orang yung pare tabe. Ara ang bude crossing in, yung mga na indatindi dai dire meka ang utakan sobe indai. Nagare prim kabgo. Ini bawa ka panang brumakau mekaan sanggun sumpe pengan brumakau batingan yang weme mekse. Zeme kere kurungan ngare enzo manga teme penang agena kotati pigog jam tikawa ngare odim sesevat pevien. Kurung betan guainen kawan odim sesevat peperen. Agare keng sawana amma gwembe. Enzo lagena kogog jam dareng jam tinggirik jam pemob me sip damu agena zavien. And again, kaminin betre me kai meti amo bodang akure kisok ba mendindoin kayat panangang mayagne. Agra ko gam tsa ke bruma kaw me kain metin jose meg maria ge gere nemba o kak pe maru bati konde en veme ta maru meidik bien. Ma Maria yang kwida sok baya kayad ogna peng penang mamamtan. Indik ti enjol ya nembao kagat jaza pada minda ya ke dindo wien. Ome amnod na gana sip damu ngagen garen jaza pat ke nomti nome igagan penembeme nom tem bien. Girik jam timeti enjol la kreki sambe mzikari inda me agnom bien keet kamavangat olim seseva bien. Ome murub mimi kasup 7 darang jame 8 gad nemba sagam budna antum pemti kwinan zizas kuyen. Kwit ke kungangat nemba oka kusok be me enjol yan jam kawang baya. אשר ציוונו לקיים את הבריתות, להביא בנים בבריתו של אברהם אבינו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לחסד, לרחמים, לתקומה ולישועה. ויקרא שמו בישראל ישוע, כאשר ציווה אותך מלאך האלוהים.
Ome Moses yeren zinzere taga ke moti Maria mek Josevan sesevet mekateman momoping. Mam temu nang bam gad Maria agare nemba sogbembere sip katim dereng jame. Jerusalem sesevet mekateman Jesus hamobun angat zapat sasayat wamobun. Ma amobodangaren zinzeren kapigok janjangang. Anem bayu agen amobodanga zapadindanda yeren. Mangen kapigok mimieren. Sasakat danomba awen bing jut yek bame. Kokpenda awen bing jut sope bumbu yeren mobogaren. Agera kemotik vidak timti bumbu yeren moabun. Emetek tengat Simeon kapok jamotot peme mamtan. Gaga keeping tamana kavavangan Christ am yomenga na indati tia jampe me koko gaja ting pepengan ke ak tingut ga kivanik. Zame tare pemen Jesus mamam bimene ya vati sesevad me kateman mo wabun. Kan ke da metek tengat Simeon jamotot peme sesevad me kain mo wab me Maria yang nembao kak saya. Amobodang. Ganzeto don dimbandi. Nike mdi alak mulub andi nemba okak ambetadi keng sewangang baingem nemanange geksap alak nemba kapi amnin walalale ngarna ndatim pekagaren ke ziket nampena egap kawawang gang weye mulub ke am sambe egina nomo toto garen kego mnik ma an gang pemana kozin kea juda am ninget tungumna tadi walale nangana ndam kulembe neba kapi kawang bengana koga ya agno kipebe agna kuarebe manure agina senga kampe be me warebe manimba kakapia am again gorenje dindowe zet kepenen Kan ker imbi iri prophet ngan matatan kwida ana. Agang sesevet mekate manen mene kawavangad orim sesevet samti mandundum samtan. Kawavangang Israel ram yomenga da inda titieren damung matatemien egen ke nembake japanen dindoya. Ege ranjinja ranjanja ke motim derang jam tinembau kak wetim ti mekangi da Nazaret mabun. Nemba ag vindenga mak manonong ateme same me kavavangang agad orung enigagan mper. Nupkan keteng Jesus yad mamen bimenga hangarang kendo yad Jerusalem me kateman mamotemun. Oben Jesus yad nupkan tuav beme kendo yad mamotemun keem wamobun. שבכל הלילות אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת, והלילה הזה 2 פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין.
עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. Kemoti mame kendon zarang dame amme ganang girig zamti mekanginan makome anem ba Jesus ak Jerusalem mekate mantame mame bimene anono ping pemti iri dag mabun angera va no dane magoron kati merib zamti mabun kegok tab maruka supeb darang zame seren ak maru yek ba mesi mambunang manodane agen maktima mad murub mbun agera kegok mti kuaik bun gam Jerusalem mekan girig zamti tima babun. מה היתרון? דור אנשי ננבה על פני הדור הזה. Kegok tab maruka subjud darang deme tuga Jerusalem sesuai mekate mekengan Juda agen garen andamu agen mek zonon tab memoti aikbun agen ang agat nonongang ma yang pe sising anga domen zaya ke yakti nome igangan penembe men nom tem bien. Namun, gakure kiat pigok minda manam bibdi menit gagot keng sindam pare timbalup. Mange bien, kore ke nati malup. Idnem bien kare ma kenga tagare ke kunorup. Jesus ya mamam bi mere garen zaret gave pum tirin sakweb grig zamti Nazaret mekan me bien. Mama nga garen zet keke ngam ki membem tim mamtam. Jesus ya sami me nonong ko gag nom taran pe me kavavang ma am nang nom tingang me manga. Ome anquid na taberi siang Roma misariare amo boda teme manga kan ked anagen kapiang province ambe Roma yeren zama totot kananen mambien agen geren amo boda mambien. Pontius Pilate, Herod ma Herod gad meninga Philip. Ome Ananias ma Caiaphas sageran Jerusalem mekate mangare sope bumbu amo bonedis kwep mambun. Kan ked kawangaren zazapat zanza anzom Zakaria na munga misat tunggu manzam same ko mam tikap gogdindo ya. Ken girik zanza aikti yomen garakwati tunjuru me kawanga yomin katikpek. Prophet Azayan zat kapigog jaya. Angan misat tunggu man kwizat bungam kapgo kusobm. Amo boda koko nangare vaya yang murutmik. Sed mo bototo nang me
kwata temembek malung teme toto na sambe misat ang be mekwalak makalang mobod ng utume tolak. Set gungwang miminga wayang metang bak. Seda imbong ang makarang mobod toto ng mekwata temembek. Misaranam sambe ang kawawanga yomenganan datin kwazin keyak motobeb. Ino mwelen aligang. Ino mekao nga yominaga doba kumutu embain. Yek panang. I mama mimi dolaga me ke ayu mengarang kirisa kwali bebe. I koko kunowe. Ni abalam gada insoga manu ke mkao nga ku zendowe. Zeke belaga panang. Kawa nga naza kapi zeme abalam ga aligenge bebe. Ano ki pepenga me aga teka de mali sin ke buong bebe. Ninsigok man nge benak. Angan malakandungan zut wensain beme. Angan malakandungan pin tazin ke sawe. Angan mauniwi awiamak mamain beme. Angan maungaping mamain kalobenti sawe. Kan ke takis titimone ba nang John magetun zurusot ko bien. Andi ndondon nisgo man ngi banak. I moni kanan bebanganen ako sumti matiwe ke pemeta me kananen tiwe. Wey ninsgo kumbano. I am megen moni ke inda pitri tinze mutum tiku tiwe. I mudu ina gato sanga ke pebene pale inda me tiwe. Na ke ingirize me tuete manzurinde ap yangu bamnanen amu buda kosob ke windengan beng penen. Na atutu de penen. Aga koti amate teng indanti yo misambe katipewe. Am non ki pepeng mak time magangan mo sobik. Minti non ki pepeng pinko aga time magangan mo sobnen. Sepam imbingan na kawaga kalopem ti onde so mam kogombe. Kawa bekana kalopem ti matu imaginok kogoaga am non ki pepeng ping time tezinganda etuobe. Am sambia tunjurut jarang jam tima komenziza siang meme tunjurut peya. Kogo tikega tadundu me kurulu ngande me kawawangare na metek tangang sasal kanda nombong bem tiag magen toga. Keto me kurulu ngande men jangan kapigok sok bayar. Gana nanga namun panan nanga god nanti mau bapa ne mamia. Amo bod nang ero la mening angare imbi ero di akambu menzem vaga masengi agnod nambe kana penem nga kea zonang agad yom nga kea jamusua jame ero lang John mekakatigan pea. Oben Jesus ya nukante timbe memuru me yang mem timga. Amno dengan Jesus ya nomen Joseph iganga nemunga penang beye. Joseph gat bibmeng Eri yat bibmeng Matata yat bibmeng Levi. Sem gat bibmeng Noah yat bibmeng Lemek gat bibmeng Matusala yat bibmeng Ino gat bibmeng Seret gat bibmeng Malala het bibmeng Ken gat bibmeng Enos het bibmeng Set gat bibmeng Adam gat bibmeng Kawawang. Omen Jesus emetek teng akeng antab me ke agang Jordan tu katik pem timeb me emetek teng ke ang Jesus misa tungguman med zeme ke maga.
ke mati misasa 40 Jesus yang tu mau nini ping mamti agang tu mau yat penangga kim warara garen munga. Sadang aku ti yang emak sogot pigok dunduyan. Gan kawa kale nemu penembeme nanja kapza mombe minchen. Kawan karen jet kapigok tajin. Am na keng na tu mau yele tembenduk mama elen. Kawan karen jet kozin ke keng na mki membem ti mama elen. Sadangan Jesus karang dungan aik moti misat katang amo boda sambe yagen gare misat sambe kenzika sambe derang jamen gudundu ya. Na gure kindo ka sambe kingo kasa. Kaya na pedondo na sambe gure kingo kasa. Gure kindo ne kem na ko mebi miere. Kawan amo boda di pedondo santi ya gatang sisirim santi mama banik. Sadanan Jesus Jerusalem sesewet mekan dungan tei mana aik timo pemetaga. Gan kawan ka nemu me kapena parandi tuwe. Kawan ka njaidina ka botazi. Kawan njero peme ko angara keme ko warabani. Mananja ngaseti kuambe. Yangut kawan karen jet melongan ka bokukung tajinere. Kawan amo boda ngin tet mamayen ku pewep. Sadang ak yang akogok mag gaya yek bame bam yang magare nom tipe maga. Omen Jesus ya garari misaran Greek jamame amatak tangaren vinde ak magtaga. Mame kwiza padang asa kwe parangam bam timisat ke manoda songan tameriwen ke makoga. Agang juda am gare sesewat me kai singa sambe ke meti am kawawang gare jaza padoro ngandindo me agen anzana ke nom tingang ma orongen penem tinzam sesewa bien. Omen Jesus ya Nasaret me kain mam ti semenga ke meta me sabat kendo sogba me sesevet me kain moti kawangeren jaza pad idangang maingeren dendang wata timaga. Sesewet me kain gare murubangen na prophet Azaya repepia mungungungang muruanga make mtisame moto tinjanyan kapigok mainga. Amo bodang emetek teng ek megen koti ekang umbem nemti neme am tutudang eking jejepa dorogam mkawang bemberen koban. Ma ekang kawang kada amwane yomen kada inda muklemim yelen kaneng soben kelen jejepa jem kawang bewe. Alak jejepa mai mano ipke penang nemege subentazin. Ana bakapi sosok Joseph wanamu wakapi ikunoip. Neng ne bin jejepa dine sobip ke amna jejepa nonong manje ipke kapiko. Gen dotak beni me ben kitang no dine wayang indi senigma in nogot ke rog jesobip. Gen kapani meka temanen menok sepe miga igak mbanane ke ala kapi mekandi ngotakan manene. Pulpengen na iga meka ngotakan tame iga ngale manga egena nud dorogan kumampe. Prophet Elijah erang isla lengela kwambet kuinda mukuliminde. Eram sapangan gedem kwambet inda mukuliminde. Am sesewet meka ngatabi na genanzat ke nom tingen zing penem tin Jesus otope mtin Nazaret meka nganzanan mepevien. Ke mti agenamandam ti karang kandang aset moti ag Jesus ngandangan otope metua sodin bien.
Yangut, Arakatik indem tito timaga. Oben Jesus sa kapanam ke me patanjam ti sabat kendo jaza padoranga bab megen kenjam ti kadmindaya. Aga jada vindenga benjaya ke mti amna jada ke nom ti nom tem Mekaket ke nganangan wembe kananga makata bangga. Jesus nasare gadam. Gani wanda wala soko digma. Gang kukeni nongenu. Gang kawang renam ngateng panang. Buzak tadian ken agada ko di met. Wembe kananga anke ke ngara kwa webe am nga zikerina anke mkutu pe metoe me aga kuwaraga. Kogok jame ani bisambe agena ke agnom tinom tempenem tipigok janom bien. Pei. Agang jad vindenga beng pene tazain. Ke an kwizat bunga ngamak ma vindenga magam tinja jame wembe kananga am kengi nangara kwa titama morip. Pe am ziza sanjaja panang ma menuk mama na memunga ke angere misad ma mekanganda iga sogan ma bengan kenjaja panang ama komendereng jamoga. Simon gare mekai moga, kan ket Simon ga tada imbin zawat sekip temem titave manga. Imbi agen songa tabia na aktika pogjeven, ga imbi kepinge mukure msanik ma yek. Zame ga tave manga en metati. Zawat ke akatik pe mabagare no meke zawat sekiwa pe maga. Mera kera kwaga. Agawati meti agenga tuma we yang murubunga. Kego gumti tabere pe meka supto ak sob me sabat kendon darang jame am sambe norin en zawat kuine igak indatim tinjizas megen ko memberin irizuzut am kwekpep saginan be menge bevien kego mevem be kanang am kenginan gada ko wetti kwizat ngagak ombam tipigok zevien gang kawa angad namu penang zame agam buzak tarit zaminde. Ome misad misame agatoti misatungguman metindundum dumurum titamanga. Ome am megenan zizas timad metimed aikti yange megmama yeren anggarang bien. Ne mekatemang kateng meti kawang garen jemu totot kananen mama ket jepanen di Indonesia kawang jem nini kep nengi putasap. Kogok jam tinjudi amisat keren sesevet mekain meti kawang garen zapat doragang mandi indo metan.
Tamen Jesus ya kasub ngen get akan gene zare tundu ngen zanan gambi big parenta ti kawangren zasa padoro ngen zeme no vien. Man gambi bigen wanga sambe tabien. Jesus ya wanga ngen get mo ga ke tongangat kwina Simon. Agat zeme nanga me tundu paren me mega kawangren zasa padoro ngen zem ziket mi indaya. כל הנברא בשמי ילך בכבודי. באתי, יצאתי, עשיתי. Dindom darang jamti Simon Gadzea. Nin seke tundu esrute amedi elan golabin pemetome angaranu de tisep. Asken nanda, murup tembe, tembu tete kapi elongola pen nangut. Angalangan kutin. Yangut goren zaga mtia wa mepente exenu. המכמורת, אנו צריכים עזרה. Irin sakwe meti Simon gare murupane ne yang elangoram teme pemetua me angara igagan pene kekengan tame nungangat penem tiarangoram tanga ngati sokat penemga. Mandam hare viena ku kweb me norine vangangen mambie negengat kwiza kumtimbe para meko me inda mukure mi indenti angara vangan zut kekenga timetua me iri zut gagjam kweb me vanga zut tundua kenga tua sodmbun. Amo budang. Neng ayung tongke katinin timet. Ma Simon gad murup anenet kwiri James ma John zebeti et nemuladenet agerake ekti nom temtembun. Ge cookinget. Ge angara titi yam bam kawo ngaren jezepa dologang am titi mampanik. Kogok jame kude samben bam kumpemtin Jesus mai tusumti me bien. Meti me kangen mema me angen lingit sadanga magapel rum samti pigok zeye. Amo budang. Gawayang ni. Gano ko sek mawayang ni bembere bem ngi wayang ni seni. Nonge akam sek dinge bek. Zeme ke gag lingit sambe ngeruyer. Nonik. Geng jezepat kepi am making get ku njamano beb. Geng beleg esepteng met sope bumbu an megen metin sek di jiket samane wilingisem. Bungam zapat seke pena mako me kawangeren zazapat dorangan Jesus an zeme nonoren kobien. Maam zavari me Jesus aga wayang indenderen kobme Jesus yang mene dundun dueren misat tunggu man meti mandundum tan. Jesus yang am kawangaren zazapat dorangan tadi indo mangain feresi manzinza jika idindanda anu nang aganta mangain ke kota bien. Tame am zavarin magwayang indenderen amobod nangeren vinde Jesus magtasaya. Am noden ya wesingen luem tiko bien. Meti mekan Jesus ya tamangel pumtin Jesus ya kandangan bemberen mura bien. Membe me pumti mekangongan moweti mekangongan budneng asekti luwe melesing ololong peme am sambe tungguwinan
Jesus yet kandangan tuaga. Nodun, gole yum di katipeap. Am gar yom katipe ke kaw ngara murubeteng. Abe ay ga nomis go perembain. In kwerke den zeya ke nome kawa mubudang mpe abeme nonongina tausulalip. Nodun golen yom di katipeap. Zed ngaden zeya ke in nome pepe subeb. Nen gogo zeyap. Ge wadilo enti punti mekandamet. Egen get zikarinan wati luang tayo mange mungapum timekangan mesod memambe serena rektab meti kawawanga tsesevat saya. Me am sambe ake yakti nom tem memtin zevien. Ala kapi menok sepe mamana meiga igak sok be men zikadna egnuk. Jesus medem banganega na me kataman biene ke toti masoti moneptiti angen queen Levite ag moneptiti mundu matab me ag bien. Ga kodi no le manga itu sumane bene. Levi ag watik widak widna wayang bemtin Jesus yeren manga itu sume me bien. Meti livaere me kai motate agang Jesus yed nom tituma uteme mbuya ke mone pakestiti ansambe ma ano na ngeri sekretati nimbien. In krekiet ambe kana mimi ma mone takisi budna kambu matip enge mautani mo. Am teng mai begging ga inda mukule mimere kukoban. Am bekana inda mukule mimere nom tim sara kapi koban. Zon galene baage na msasa sambe nik tuma uza karumpeti jununu murup mamip. Yangu gole nembage na tuma uku zakarumpeti jununu murup mamip. Ke pembele! An ngana imbinge wasod mimti no dani mek tab me tuma un jem kurumpepe ping. Egena ulingen palen tuma u niwiyang yamti. Tare pemengo kasanga mandam me kan ke tuma un zakarumpeti tabep. Meka tokan tunggu manen etin bebang ala kan hatim ti kuwe yambek we tabne pmane gina bulung jeto boda ke ndia ala kan we manen dorogan kalingen tata kebo obe amno da mama mimi iden ke no men dologan beme moti mama mimi ala kan nemegen gadan ke pied no me pepe supenen mambein enet mama mimi ala kan nemegen gadan tige meke egina ngan kuti wien. Sabat kendongen yed egen avid muruen mambe mawiyad mtiwit pena kwekwep tim nimbien. Farasi ano da egen a indikti yenda yang kesivien. Kore ke saba kendo yet muru kumi mieren zazanga ke intamit. In David maanane egen a mawiyad mimti fidek mbien ke jepadeng mama inoip. David egan kawang karen sesewet meka teman moti beret kawang ka visik mbembangan ke sopo mbumbu an egan msamen ge. Ke enji njeren tajnen sopo mbumbu an egena ngate nini eren jenjangan. An gedna moneng sabakendo etongan. Jesus ya kawangren sesewet meka isingan motati kawangren zaza padoro gangam zem zikar indame angen bene pena setsere unke motamanga. Jinja jika indanda an ma parasi ano na egenan Jesus ya am sabat kendo yet wayang indeme ek tinza repeperen motamambien. Geng wadine mege piesu sokotat.
sabat kende kude ndoro ga mimeren ma kude mbekana mimeren ma am wayang deren ma am wale ni deren jain bedi wendi mututut Kegok sokbe me agen amen oke akti kengi na kasa sokbe men Jesus ema sa soka je jenon so je viem. Ome kan ke Jesus ya karangan dundum murum sogot mo titang butei mengkawanga dundum sam titab me misat saya. Agen megen garen emba 12 omba mindea. Anagen ke kwirin kapigok Simon kwinangan Peter Jesus ya kuya. Ma meningang Andrew. Ma James. Ma John. Ma Philip. Ma Bartholomew. Ma Matthew. Ma Thomas. Ma James. Aria faset namungang. Ma Simon. Amgen kwidnang jirot makum temien. Ma Judas James yed nembangang. Ma Judas Izakariat mekate mangadang agab mam Jesus kasa agengat berinan bewe. Ome agan nembangane tua vindati me karangan kana misa donga toti ndamerangane sambe indaik me ondek bien. Juda misarengada man Jerusalem mekate maengadang ma Taya ma Sidon mekate manzut nambungan gadang. Agen kotin sa sapat dorangan nono eren ma am zavarin magwayang indenderen indati me ko bien. Maam wembe kananga waredin dengan ko me agen sambe ke wayang inde. Am sambe ke timek bien agen agar vindeng am me agen dorogan ba mo bien. in kawan red no kipemti king sekim toti mamai beme in kululungen cepat ombe mindewan kemti olingen teme imegen sobein in anget nemwen nemek mamai kemti ham na wisat nomidem ti inget tigen ku noip ke olingen teme imek taindain in maneti nugen keang imegen sobeme in king olingen penem ti pala motobeb enen no to sangin teme kululungen wai motiwe. Wakai in alak moni mila warin temeng mek talib in misat kepiren jepadete in sinde mombak penenti web ngene ukapi in yomina ret kenginan nugan kumbe me yembe beme kawa yomin kuka tipe me kenginan bekana penembewe wakai sinde mombak penenti web amna inge yangin bekane ke ku nomototi ke mti inge andro penen jaweb in kasangina ngogo mti am inge bisat mami bege inge pembene miminda web ma inge bekane mbebeme kawanga dundum same yomi katipebe am ngana nangundi nembe domba penen taywe mbeme pe manene be ko taywe
Maam ngana toko ere mele kandum sekdanan gulum me pe mane mele kandum tibangadang ke ko gulumbe. Maam ngana pinangan ngai wize kumga menom tradisa wanik. Maam ngana ngole pinangan me jamanen giljanga ngaren jakat ken kunja wanik. Am nangem ngale maronik sepem ke ko kuanga miminda wanik. Obe in am inget god mami eginget etembe beme kaunga in domen dorogan kuindawe. Am yom tong egina ko god do mami. Am ngana upide ola pene mimti no danga jeme monep sign beme no danga monep sign ked monep mengat domen 9 maye ked webo pene mimi pin. Era webo mbe beme kaunga domen pembene kusawe. In nodn am mimi ngambega te kumbe ene no god am yom tong ay nanud mami ya god in kasang na god mim indem tin doroga mim indebe beme in to sapembe na tiwe ma am na inget amo bune kawanga ne banganen jeweb kawan bekane egen kebo minde mukule min eg inget kembe mam kemdi inam sambe sepem kebo kembe nom inde mambe ma ina am no den kunje min do web in ko mbe be me kaunga in kunje min do we ma ina am no den yomi katipe web sepem ke ko kaunga inga yomi katipe we ma ina am tawleg miminda me kaunga in ke ko tawleg miminda we era inda we ke elenda ne mau sambe angek jeme elen aitim totogolem nak bem zet ka bon sepem inda we an ticket bengen anu den ticket bengen ngep kum tet mebuk egla ke ko bubu me iri jujen junga toido nak mane bayang an ticket indanda seben pepe den kutazin ye nemba ke akude no mototi an ticket indanda et kana beme mendrenje obangan kureke no dangaran kakara isgen ticket an tazin ke ek tingu gitangren ticket an tepang teme tazin ke kuno motodi mana mate pangan temen kitangaren sikedan tamengut nono pingen jigo set no dangat kapigok jempe manange bebe nudn nomne manan sikedan kakarektasin ke tingewi anambalam dinjut obe teb drogan penangan bekana kumarigin ma teb wesinga penangan pembena kuwelidak ma am na teb yang ergalen penangan mam sokbain an ngen na sangani sindip kada ku motodak ma sepem ke work soko yang me wa ku elidak yek penang ma angan kengan turokan eka mama mingen pembene mkamun benak ma angan bekane eka mama mingen bekane mkamun benak angan kengan en kude ngek jem matazin eka jet dem sokane mam sok bain angan ne megen kutin jet nom tingawi pun ek am sepem jibon ke neng am kingep mkawong beswap ke kapiko kumbe ek angan ne meka wala ke katembe meka tepum salen teimen wala be tobe nanzanga tepum gazana timetobe gwadam pipen kalingan bem pitare map to temen ko gain tungam kweti tuye meka kumale men gwangan pene kum pitare yangut an ngana meka tuat warare an no god no kempinin an meka widere mek warare kebon ma no kuno kempinin an meka tuat warare kebon
Jesus ya kapana mekate man koti tamen loma mekate mangare kasakuku angeng bemberen murub nembangang nom tiga mampem tan ke ang zawad nuga penem tingga kikeren butuduk taga. Angeng ang ke ang Jesus ya jaja pada nom tiagan juda anda munginde men Jesus ya jenonoren mebien. Akan ningere am gogod mam. Makan gap moni beme ningere mekase sewet warat ndigen. Ke mukure mpisanik. Kasakuku magno dan yang Jesus magen metin zevien. Amo bonang, angin nanze kabgozep. Ga kapitati norem kaise ko gare murup awakum senik. Ne an gogo kandan talap. Ga norem kaya kokoping. Ga amo bude pene ke berak zere ten jamane norem muruban nebesem. Mane angan get met jama mamezin. Maan ga kod zama makozin. Keb nano yawen ga kapitati zedie ten zamane nore muruana aribesem. Neng zamanoit, neng islalamne in megen gada nok pete men kebong ngen ku aikban. Je awen noit. Anane ya ganang girig jam time kai moti yak me murub nembangang arik bem tito taga. Ame kasub ngan gaji jasa me kakwid na nain ke maga. Me kate mangare seto kwa kware kwa me amno dengan ga kikinga ruwe pumti sumen mesogod me bien. An ga kikinga ke imbi kwamba ngan ga namu nga kwe beten ke anga kimi am sambe me kate mangana ak besob me bien. Amo bono nga imbi kwamba ke kembeng panam tika pugok dundu ya. We, imbi nga susuping. Ang jimoling, gang wat. Kegok sok beme am magan nga tikinga tikawa vanga sesewe pim tipigok zavien. Profet tema tungup na kapisok bain, makawa vanga am ngene inda mukule mimindein. Kegok sok beme ke jaza padengan juda misat parangan beme misat nodnan ko ag nomen dereng jaya. Zona me kakatiga tamen nembangan yan Jesus ya kude mga ke kotin jaza padem savien. Ako goren zonan je kengen kapi mangen mediko wog yang kusirup. Zon tunjende anaka gogo janksinono len zende me korup. An koko garen ze ayin ga kapi mayek. Yang kwesi maru yaga Jesus ya kan ke am zawat sepem iga wayang India ma wembe kanangin makmod India ma zikarin bengang zikarin wayang me agbien.
It kude ek no motolu ket me John ga jeze pad msamti kapi go dun sorup. Jikerin bengan skering tagi. Maangen na nogot king jut kumin be me erawling ang parentazin. Kekok me John ga dun sorup. No loop. Ine wangan John megen betuk sinenok toko yang kumpumpeme mebe koko tap mangke misa tungkuman exod me bien. In propedegale me bien. Ke peneng ek propet sambe mam bien sebe minden kenenogat ek nolen setwe yang. Kawan kalen jese pad idengan kabuk zain. Neng jese pad jenze an pema koti ekan kuangat meti set nemegen king giljenze gogot weyambe. John tun jurulud an ekan am sambe misat kateng sobem kwebien sebem indem ti mobodem penembein. Yang am in namoti tamai in kawan garen jemototot kanan ke in weyang mototi nokupep keb John sebem pemti nomototalip. Ome am sambe matakis monep titi egen John gajere novien egen kawawangaren mama mimiteng mo betunjurut inde. Yangu jinja jika indanda ana egen kawawangaren ngutiku mobien. Ne korek ngen am malak tarip kepyele mama mimingen kebong bemjawak. John tu mau nini ping mamaren set mo be am sambe yang John ke kabuk jevien. Ek wembe kana mek main kokok jevien. An kepitu mau teme ma wine tu manin ma monet takis titi an ma an bekana mimi egen ket nulin kegok manjaip. Ingutigin peneng benak beme ningere yang mau ninin daset ma mama mimin daset ek motok biek. Ome peresingan kwiden Simon agang Jesus ak mak mau nini elen. Zaman dame moti mau nini elen mundu matotaga. עזבונו את הילדיי, לכו נא מפה, והניחונו לנפשנו, ועתה איננו תבוא לבדנו. Imbi yom tongen nang Jesus parasieren mekain tu mau nini elen morab zame nomti wet kerangan sesigan dorangang tosangat temang sengwen gag janjangang ke mtimoga. Motisi sumesia mga toti sena tuturup sakba mengok sena kaputi sena nungdug mpemti wet keraga sesigan dorangang sedan memura metoga. Simon akeng anakapu ognonga. Angkapi profet penembenak beme imbi agat senane tatain ke jangan ngebnom penak ma imbi kapi imbi yom tong penake nonak. Simon, nen jangan ombek. Asken da dangi gaza monombi. Anjut ngena monet titieren ngena 5,000 kina ma 50 kina tiwun. Yang ba monep domeng sasalen kanen kome monep kutai daye. Genon digen kuya monep tunga kanom tigempe. Amoni tembe tie pene ke ake anon tigempe. Geng ebzenik. Imbi pedodom tasin ke piek dik. Nengole mekain kola en geng. Nangale sed moti tu sed nan julugelangan kunanek. Gen nokot olengan mimti nug ku nanek. Gen wet kele remera nokot ku weng benek yang goed imbi eran wet sed nane mulabe tolep. Eran ke mip ke eran god ombak mnep. Ke em kawang beb ke yomeng samben dereng jeb. Yang goed namana nome yome isken bukan kawang megen ke ketipenak manoin beme ek megen god isken bukan matasain. Yom di katipe ap. Anka pi amingere yom ngi kukati pipere na dog stajan. Non ki pependa ngam klemme king di sawang beme mama banik.
חיי העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו, בן האדם יעשה כן גם לכם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. שמעו לדבריי. Kan ket paranganen Jesus yang gereri misaren mame kateme ma isinga sambe meti am jaza pa doro ngan kawa wangeren zama totot kananen mama kozin kendindo maga mane bangane tuwa filin sakwe mamta mien ma imbi nur nan kogak inda moti mambien imbi egen ken Jesus ya awangan wembe kanang manzavarin mod indeya ma imbi egen nang milavarin iri nangeren Jesus mane bangane inda mukure mambien. Obe me katemengen kere nam sambe panangan Jesus me kondak tab me indikti bemzan zazat kapindindo ya. An ngena wit kadang mulwen time me ko galen mere misale time me ko goye no den selen tote me amna me ko ti selang dugan imme akayang ekti onim bien kana no den misab mem nanzen kengan tote me ben dugan patan zem pagayang gut kasunga ebe mem be ene no misat ke nanzen kengan ma wit no den nusi kengan tote mere ke dugan patan zem me nusi am njiri me kukware kada no den misat kele megen toren penang sambe penang sobe an ngenan zet nono den tinga tazina zet kepinge opem tinosem Amaboda bemzet kape yangan zigo kawan in bemzen zet sambe ke yang nyep nono len non pepenga ene nokot kawan garen zemo totoget kada mama kanen bududuk bein ke yang mkawang tabein bemzen zet zeyat ke yang kabiko wit kaden ke yang kawan garen zet bein ma wit kaden silen tutemake sepemen am kawan garen jeje pa doloren mano biangu chadangan ko timmi kawan garen ku no kimpempe ma wit kaden nanzen palen tore ke sepemen am megen ke bongan jeje pa doloren nom tingen ti olen palen mamai yangu kindinga misat kengan ban penangan kutore kadan no tek kugemek kengan tutemere ke sepemen am egen jeje pa doloren nombo angle ku nom katingen be metembe ko bo one bila wala kengi metengi mamben kadan no dam sakere megen tutemere am megen ke bon jeje pa doloren nom ti katingen be ti mambe ma kawan garen jeje pa am no den begen jemenok pepe aibe ni lam konti mundu manen tataranen sosok mamba pinup nolen jedin ke lam nombon kebnti in nolen jedin jem kabon bebe beme nono enjililingan matazin ke ewe ku enjilim tabe ma nono kwatam tazin motopeme kabon bebe kemti in we no motobe enen god amwen kawan garen jeden nomti gem bembe me kawan no nganga we tusumti sawe kemti era no sambe penen tasawe mamnu dine korea ngisogod bay tarib am kawan garen zed non di mangai pup egna no mamnu nembe Kasubnen ga Jesus manem banganedin sa ke vangai moti tu number daiset meden zem ti mebme Jesus ya vangai muruk venga togote me kwati nambu mama kume nambu mama ngang wanga ke ngatu pe vara sot mbien
Mas kendanda. Tundu ka tu stop no wadnde mukule minde. Aga wati toko teme matundu wa mama zam kromidea. Aga zeda nga punti tundu ya titoga pintaga matoga yanding pea. Hinong kipipeng yek. Ma? Anka pikwi. Aga zeme togo matuma manganza nangave puru. Ome ngena ke mame titundua kuntum tingara misat tunambet met gadara misare na megen memut patang javien. Ke metizi za sekengan mobe mekake na angen wembe kanang mek sambe ke akotinzi za saiga. Jesus, ga kawan pena nong pena. Gani bagen murup nsob ni keni nonu. Kem ningo ga kunu. Kem ga ses netemen den daping. Gem kwidi. Na kwidi sabe so pena. Wembe kana sambe penara kenga matate men kem tiega na ko Xavier. Jesus zame wembe kana ngam kenga ngara kwa waga zame. Nom ti wembe kana ngang nom de manange wembe kana ngara mundu membe ke kuma mebe ping san Xavier. Abe misat ke bomanga tema kala nembare se tati misat man bien ke wembe kana ngang Jesus we kum samti aganange boyat ke ngato mo biek zame nominde me agana boyat ke ngato boya kaguring tabe metingan dengan toti tunim tingga ki mo bien. Ame bodamu agana muruang chokbe ke yakti kunjung time kateme ma isigang metike jaza padam mo bien. Mti agana Jesus mege patang jam tiag me an wembe kana makmam tan piwan. We agana pema bob me akanguk tiga pembe nembe mesangu marakandunga mi aktin Jesus da tota manga. Ome am maganang akavembe kana makmam tan ke pembe nembe tame ke jaza padam meminda vien. Agana ke yakti Jesus ya gadara misat pema bagarenze vien. Neng nene mangamba kobi. Game kateman dan gilizia meti kawang amurubang gambe gemunga ke jesepadem para kambawanik. Zamenom tian akangrik zametin Jesus ya wayang pe ke jaza panam ngene dindo moga.
Oben Jesus tundu na mbere set Greek jam koga en am sambia orimpe me koga enen dogad agena aga damu matatemien. Komi ambo bonan zaile sa gang Jesus ya mekangan mo agare vekum sa enen dogad aga nembang imbi kweba teng zavad nugang gake kieren kanan taga. Jesus ya sere tako me tungguin ane imbingen sip zavad nukan 12 aik tisi maumba penemberak makwatan. Imbi keng am ageng tungguin asar mutatis Jesus at kolom budnang atam tisi menzawana ke katikpe. Am kuya na tain. Ninyek. Ansken danda. Am sambe kababulu tinga mege wate kunti takorib. Anye na natame winde na meme noya. Nangataya. Nugun mek mama kante membaye. Imbi, gaya mi ping, genom kimne ne rebm, mange benik. Kayet king di sewran be me meti mambanik. Angan jare sere me kangara kotinze. Nimandira gakip. Kaya dangan zika indanda kunze pe makola. Gek ngaping nok vendim kibem be mane range barik besem. Meti agenan jare sere me kaya mo patang jam tin Jesus am meka kenga mo bogare indaum be mindeya. Peter James ma John ma mamen bi bene agena tang mo bogare jamti no dan jam kurum indeya. In kusuit, in binemba kunga kip, bele mel goteng tawen. Kokok jame agena penanga ki bem non katigam be vienga megena ke jayang teme pena yang bien. In binemba, gang wat. Kekok jame mamanga girik jame ak magekop me kera dendang waga. Menzi jasa mamam bi menet mauno na side zame sabun. Jasa kuda sok baya ke zanzeren jam kuruminde. Jasa gnen bangane 12 zame ko ondak tame wembe kanang am kenginan mod indenderen mam zavarin sapamiga arik bemberen windet ketrasim inda motin zeminde meme bien. In sede me som di kude kudangan kumbeb ami inda mukule mbeb egen ke yang in indik damu mbeb ma in me khatte mengen patang jeme an egena ilangaren set ku moti me ka weweren ku indame ke kawo nga egen geren mama mimi ke bonket nginjimin nono eren jipelu ging senti ke ku girik jem mobeb. Kekok jam di indom agenan Jesus pem tin zaza padorongan di indom ti am zavad mak wayang inde mob me bien. Elot, zon tujulu dende wan ga kikinya ngara kweti tamain. Herod, profet idengan mamanga nang girijan ko di tamay. Hey, zonnen ze mambi melenge viena anarak chok bem timenok tabne ken zibong zene me aksap. O menem bangane agena girik jam tikot kude mbien ke jaza padan Jesus msamo me inda timerin sekwe beside me kai me bien. Am sambe pena agena me bien ke agena no mototi inda moti me bien.
Agang eb nomin de me kome kawawangaren zama totot kanane maip ke zam kawang baye ma zavarin madnod nang wayang indeya. Kogok tab me kasub zikara tua sogod mene bangane tua vagenan zizas me kotinze vien. Kapim satungu ba penangam da am zainde mana mka teme ma mka isigan tumau ma mka wewere aisip. In irin mo waigindait. Nimegen beret kumbunga isisigen bet nembet delang ma angalang sono isisigen jut etang tandain. Am begging a jemmy manga to ta say. Zeme am 5,000 kene bangane agena zeme mangai tababien. Dija sam beret bedem bederang ma angaran jut kem tinzi kara kururungen agbe mob me kawawangat wising jamti mau ke mutum ti nembangane inda me agena am sambe karobem inda vien. Kogok me agena niwi ang tim budono da tabmaga. Kene bangane agena buda makum timbe me bati kondo 12 gag zamoga. Ob me kan ngen ga dija say ga dunundu murup tab me nembangane ya gen arma gen me bien me mera kapo ginde yang kwesia. Am na nor pi manje. Nora gogot John tuzurinde ne manje. Manoda Elijah manje. Obein nogot an qui manje. Ga kawa nga ubenge me am yomenga na indete kopanan anda gaki. Andamu ma sope mbumbu yeren ngingin man jinjet an jike ndanda egina nogot ku nom tige mim tisindem teme nam tino menga kiwap. Angena nemegen tutu soko mbembe me. Ega iganga seram toti segalen kwida ke ku. Nom tigem ti ega kasup kateng sindem temeng angednem neng. Tiwap sepem kebon timtina mobe. Ma am ngena
sekan ga ya mimti kawan ga nje pat dorogan ku mkabon bebe me era mama katingen kutiwe yangu namwen era seran nogo tarasiwe me mama katingen mama ke ngeptiwe amin talib imegin ga no da kunga kimti tamoti egme kawan garen jemototot kanani mama ke egmotosoit Sondakweb darang jame dunu numrum sotine bangane Peter Mac James Mac John Mac indati me karangan dunu so mo bien. Kan ke tadunu manga ini gangat ngenzi musenanen sepe makasub garen busana nombong baye ma korob mesana lengana penem bem taga. Kayagak anju lang ag magentat njenon zonombien Moses mag eraiza mag agerang kurungan gana sanga songangi makwato tinjiza sian Jerusalem mekate manen gekiwe keren jasa padam samti kawawangare nono ag magen sok beveke zam kawang babun. Pita maduna ne magmurugan gada wati jiza sag me sanga songa maktab me ek bien. Ansken tanda kapndulo ka petanu ganon de mam kanzaran tu kwarane gongan ma musisiengen ma elaizaengen Kaya janza sapem ngan busana ngama kaya ngan inda simung men zan ngan kurungan gada kapok sok baya. Kapino ko naman pa na. Inagajan mo ni kapwe. Nembatu gagena kuda sok baya kayak tikan kaya amngan kundun wien. Agena ketana pe mi ambarang pe me agena karangang garatoti me anim bisambe ondak tamam bien me bien. Me angena kwetinji jasia jaya. Ansken tanda ebet nengogo gaikuyap nenamun ma nembangen ku tazinget mukulem nesenik wimbe kana ega kengan tuati me kankan kum katiketik sim zawasa kara mam nimbandi negenget wimbe kana mabogale inda kuma ege nam molalo inok pen pima in setenku mamolip ne imege meno wiga ga kuma in ya kawo ngale winde ku nonki pe nimbandi ne megin tatinkolit Nemba ya tako manga ya vemba kananga menemba kaya misa pare tokutum tika siksim tivenga. Jesus ya vembe kana nemba ke pemti mbaba garen zempe ya. Menemba ke arik bem tiwati mbi mangata manga in maga. Am sambe ya kawa wangare winde tema ke ek ti nom tem penem bien. Kesok ba me amag nanziza sa meruanga ke nom tem tamme aga nembangan ya pigok dindo ya. nenje dindi so kapi Canada ping anu donga ne an get ne mo na tamti am bu de windanga me egen geren belina nemti no men ka kwap ke am get no no yik kan wi ga get no no et ko keso bewe Aga na zet ke janga kunom bien gambiri na anku ya mo bodo ta inda we ke jam ndondo wien. מי הוא הגדול בנו? אני אומר כי הוא הגדול.
Dija sa kengi na indik mototi nembanga isigengen memti nga ganjanan pemetame agenga kapigok jaya. An ngena nemba isigen nokot mimtin jamulengem pewembe meerang neng jamulengem nin sepem kokuk ben ma am ngen neng jamulengem ne erang kekuk am neme koban ken jamulengem pewe kemti I nemba isigen nok toto de mabe beme kawangan jikena mobudem bebe. Anskendanda nin angen nangogot kwilen kumti wembe kana tamobe iti nime kuma mainge mzan kumpen. Angan inget kun jem talat inden ek inget nolin kegok non pip kemti in jem kulum pepeping. Dija sa kururu ngirik jamobo gare kana songan bemen Jerusalem nom darang jam timoga. Anodan Samaria misaren me kate manen me tiziza siet me kama kwide na aiksa saren busubzet am megen di indo vien. Yangut Samaria am megen majuda am megen akusa be mamaip. Ana get Samaria mebuna koti kuda Samaria mbien keze zem saka pokjaya. Amo bodan gano mana kulu ngare tezi njapal tuti indembu manga zugo nonik. Kegok jamarwa get grik jam idi ti jamuswa jano na didoya. Kegok jame agana me kate me kepemti me kate me ngen me bien. Angen me kake na akotin dundu ya. Woi, gande se bande se masomane ngamo bamba. Neng na mutima malinge biangut nuga temeng titelen. Kwap ma haga ke me kaing me biangut anget ne mwene me kama mundu mwewelo kuwenain. Geng ne megen kutusu. Amo bodan bi memizri mtingu grizem ko gamaba. Gepe mane ngek nolin beit. Manga ne be kutusum di kawangaren jem kawambo wanik. Amo bodan ne medi mambib ne nodne ze kawambo intadin kodin gamaba. Am ngana sele winde taben beme erang gilik jem bam sede reping. Era ke ko gumbe beme kawangaren jem mototoket kanan mai kengan murup ngep gumbe.